Mao day niyang pangitabo og kay Luka na mo diri sa basakan nya kay adlong natawhan pud sa ugangan timingan pud nga magani sa basak sumangi lang pud ko diri tabang-tabang aron magkaon pud ba noon sa nagutawan ka ana man na pag-abot na ko diri igo jud paniudto nang hinahinay lang pud tabang-tabang sumangil kuha sa plato nya nangandam para mangaon na para di pud tantong hilas ba. Sayang gyud kayo sa pag-prepare aning niluto wala ko ka video-video basta ang importante apil tag paniudto mao. Lingug-nguga po nila, oy sige magsagit og sabaw tay sa paghuwat kay wala pa himbukaw. Kapoy og di jud lalim ni mga ni mo nang shoutout ko sa mga farmers kay guway farmers wala jud isda. Uy! Nga no? Mag-ayos, nahurot mag-ayos. Dili pod tantong uwaw akong kinasing-kasing og kabubuton na pagbuluntira na mangluto og binignit sumangil dako magguhungit nya kay sayang man pod daghang kanon na sobra mao na lang pod akong gigamit nya gi-slice na lang pod nako daan ang balanghoy gabi og kamote ani giapil pod nako ang saging pagdali ra jud og sadyon nato pagluto ani kay kanon naman na atong gamit di naman bugas murag karon pa jud kasuway ni pamaagi ba ako lang pong gisunod ang instruction ni mama sadyon ra jud ning trabaho basta magtinabangay samot nagnay tagay. Hoy dili sa ta maghisgot ana kay dako pag anihon basin bayag ning mga nihay mga lurong. Lingaw jud ning mga ni samot nang makakauban kang mga siaw. Dili ra nimo matagamtam ang kainit sa panahon. Mao nang bisag unsa pagkadako nang anihon basta naa kay kauban nga hanginon dili ra kayo ang mga trabahoon. Lami jud og view diring kapita pero kabasakan nya natunong pumi diri sa pangpang mo nang tagamtam jud nimo ang uyuhoy ug hapak sa mga hangin. Presko nindot og lami jud ning nasa bukid sa. Kay lahi ra gyud og ambience ning kinayahan ba. Ulagi daghan nagtabi ang snack dali kay hapon na.
Amura mag nagpiding mo. Ops! Pilih saya. Mana lagi?